mugabo abiri muto itandukanye n'iby'abandi babiba. Bibiliya iravuga ngo yari yarabibye ikintu bita urukundo. Igiki akunda Dawidi. Bibiliya iravuga ngo amukunda nuko yikunda. Ngo ndetse imitima yabo iragenda iba nk'agati gakubiranyije, ngamukunda nuko agira gute. Umuntu akunze ise wa Yonatani Sawuli yari umwanzi wa Dawidi, ariko Yonatani areba Dawidi amubonamo amavuta adasanzwe, aravuga ngo nubwo data arwanga ariko njyewe nzagukunda. Nagukundishijwe n'uko uri mwiza, nagukundishijwe n'amahera, nagukundishijwe n'uko uri umusore muremure mwiza, ahubwo mukundishijwe n'amavuta ari ku buzima bwawe. Yonatani akunda Dawidi kugeza igihe yemeye aravuga ngo nzagukunda nk'uko nyikunda. Ikigeretse kuri ibyo, niba ugiye gupfa nzemera nitambike babanze banyice bakwice nyuma. Mu nshuti ufite inshuti imeze uko nguko? Ngo bababesha ngo sheri shushu ndagukunda, ukarara n'inkweto mu buriri, amakuru wayamanitse ko ndi wagusize hariya, ejo bakarenga bakaguhemukira. Mu nshuti ufite ugukunda urukundo rumeze uko? Imana iguha inshuti imwe gusa, iba ari imwe ariko imwe nyuma. Narivuze ngo Imana iguha inshuti imwe itakuryarya, ikubwiza ukuri, ikwihanganira mu ntege nke zawe, igufasha aho udashoboye, ikugira inama aho byagucanze, aho ukora ntigusize, abantu bakuvaho ntikuveho, igufasha waba bari kubabarana nawe, ngira urukugira ngo inshuti urayikeneye. Nani Imana yarayimpaye mu buzima, inyihanganira muri byose, ingira inama muri byose, ifasha ibyo nashoboye, imbwira ngo aha wihacaca ahangaha. Iyo nshuti wowe ntuyikeneye, mubwire ngo Imana iguhe umugoroba. Amen. Muzi ikibazo abantu tugira, dushaka kugwiza abantu benshi ngo tugire inshuti nyinshi, bakabigwiza murongo, ariko bimbura mu mara. Ariko umuhini waramufashije wawe. Yonatani Bibiliya ivuga igihe kiza kugira wa muntu wakunze Dawidi akamukunda nk'uko yikunda, igihe kiragera arapfa, na se Sawuli arapfa. Bamaze gupfa Dawidi ngo arababara cyane, aravuga ngo ndababaye. Mu ijambo Dawidi yaravuze ngo urambabaje Yonatani mwene Sawuli, kuko urukundo nagukundaga ruruta urw'umugore akunda umugabo we. Niyo sisiteme, niyo mvugo Yonatani yavuze. Aravuga ngo urambabaje Yonatani umuhungu wa Sawuli, kuko urukundo nagukundaga ruruta urw'umugore akunda umugabo, cyangwa urw'umugore umugabo akunda umugore we. Urwo rukundo ni rwari rukaze. Aravuga ngo urambabaje. Bibiliya iravuga ngo Dawidi ararira, igihe kiragera abo umwami wa Isirayeli, ariko ngo amura amahoro, atayabujijwe n'uko yabuze ibyo kurya, indya zihari, abamwubaha bahari, amatungo ahari, amahera ahari, icyubahiro gihari, ariko abura amahoro kuko inshuti ye yapfuye. Umunsi umwe ngo yicaye, ngo umutima uramubwira ngo ariko ngo nta gasigarira kaba karasigaye mu muryango wa Sawuli n'umuhungu we Yonatani. Ngo abura amahoro, ahamagara bagaragara baza ngo nta muntu wasigaye wo kwa Yonatani, mugirire ineza y'Imana. Igihe cyose Imana yibutse umuntu ibuza amahoro, aba agomba kuzana ubutabazi. Igihe cyose Imana yibutse umuntu ibuza amahoro, aba agomba kumushyikiriza ubutabazi. Ndagusengera umugoroba, abantu basashe inzara, abantu bagomba kuguriza igisubizo, abantu bagomba kuzana ubutabazi basengere. Uyu mugoroba Imana iramusa amahoro. Naragize ngo uyu mugoroba Imana iramusa iki? Amahoro. Dawidi abura amahoro. Bibiliya iravuga ngo uwo munsi
ahamagara abagaragu arababaza ngo bene data ko nabuze amahoro mu mutima, nta muntu waba warasigaye, nta gasigarira cyangwa karasigaye ko mu muryango wa Yonatani. Baramubwira ngo twebwe nta makuru dufite, cyakoze cyo yari afite umugaragu witwa Ziba. Ziba aracyariho, ashobora kuba azi amakuru yize. Uyu mutipe witwa Ziba niwe wari manager wacuruza umutungo wa Yonatani na Sawuli. Umunsi yamenye ngo Sawuli na Yonatani bapfiriye icyarimwe, yahise akora agakora. Yewe nujya kugora bandikanye ese cyumweru turafatanyije ivugabutumwa, sibyo? Uyu nguyu ni Yonatani, sibyo? Ninde? Yonatani. Ndarije gukoresha undi ariko reka mwihekere ntacyo. Ubu wasanga na mama wawe ataraberetse imyaka myinshi, ariko aroroshye n'imyaka myinshi. Iminsi yaramuganze. Ziba munega amatwi, ntabwo muyetse kugira ngo mbasetse, ndimo nagira ngo mwige, sibyo? Ziba amenye ko Sawuli na Yonatani bapfuye, aravuga ngo Mefibosheti ko kakiri akana gafise imyaka 7, amatongo ya Yonatani na Sawuli ko katayazi. Akana k'imyaka 7 gashobora kumenya amatongo ya Sawuli, nta makuru k'abakazi. Aravuga ngo akangaka ngiye kugenda njye kukajugunya iwacu mu cyaro. Ane mwabuze hehera mu Cyamuzo. Aravuga ngo reka natware njye kukabika iwacu mu cyaro. Iyo ngiye mu Cyamuzo agashyira ku mugongo arakirukankana. Barimo bagenda ngo asanga icyobo kirekire. Aravuga ubundi akangaka garanguhiriza iki, niruka mvunika nawe aramurije ajya ku cyobo ajugunyayo. Kakabari cyacobo kavunika amaguru, akana gatangira kurira kararira karabereka. Karimo kerera guhaca umugabo witwa Makiri mwena Miyeri. Arangije ngo aranyura yumva akana karimo kararira, umutima w'imbabazi uramufata. Imana igufasha yagira abantu babi, Imana ishyira n'umutima w'urukundo. Wumva amarira yawe, wumva agahinda kawe, wumva gutaka kwawe, wumva umubabaro wawe, bahagurukire no kugutabara mu izina rya Yesu. Umwana ukorera ngo Makiri araza arengera, asanga akana karimo karagaragurika kavunitse. Ingwara uyu nguyu ni Makiri. Inde arahageze, aragafata aragaterura agashyira ku mugongo. Shyira ku mugongo w'amaterura, ugiye kumujyana ipfiriya Iratebari. Mujyana iyo ngiyo Iratebari, kurya iyo ngiyo Iratebari kuri iyo ndebe. Ugiye kumubika inyuma y'iryo, ntacyo bitwaye. Nicyo iyo ngiyo kugumaho, murajyayo n'abahamagaye. Hariya Iratebari bajyane Mefibosheti. Nibutse gatoya, Mefibosheti ni umwana w'ibwami, umwana wo kwa perezida. Bamuvanye mu gisagara, bamujyanye iyo ngiyo mu cyaro mu Cyamuzo. Mu Cyamuzo ahantu bamujyanye, avuye ku mafiriti, avuye ku nkoko, avuye ku cyayi cy'amata, avuye ku mabureba, avuye ku masarade. Igihe kimuvana ibwami kijya kumubika iyo mu Cyamuzo. Ahantu igihe kigiye kumubika, barya imyumbati bahekenya mibisi, barya ibijumba mibisi bidahase, barya ibiharage bidakaranze. Igihe kiramufata kijya kumubika iyo ngiyo. Umwana aragenda agira Iratebari, ntabwo yahamaze umwaka umwe, ntiyahamaze imyaka 2, ahamara imyaka 10 n'ingahe. Bamutwaye afite ingahe? Ubwo yose hamwe n'ingahe? 21.
mumbarize ngo igihe utinzemo ukimazemo igihe kingana, umaze igihe kingana iki muri icyo kigeragezo, muri ubwo bukene, muri icyo gisuzuguriro, muri ubwo bushomeri, muri ubwo burwayi, umaze igihe kingana iki wowe muri icyo gisuzuguriro? Okay, tubyoroshye, mubaze ngo Irode bari umaze igihe kingana. Ubwami mu matongo yose y'umwami, ni nk'uko perezida yaba atakiriho ugasanga ziba byaraje mu mitungo ye. Ndashaka kukubwira, hari baziba binjiye mu buzima bwawe kugira ngo budatera imbere, hari baziba baje mu buzima bwawe kugira ngo bupfe. Uyu munsi Imana ifate kuri baziba ibamukize, babure amahoro, ibyawe batwaye, ibyawe banaze bigaruke. Uyu mugoroba ziba wawe bakomeze umugisha, batwaye ibyawe abisubize uyu munsi. Ziba yicaye ibwami imyaka 10 n'ingahe? Imyaka 14. Mefibosheti arimo Debari yabwiye mu cyamuzi, arimo ararya ibiryo atamenyereye, arimo arambara impuzu atamenyereye kwambara, arimo aranywa amazi atamenyereye kunywa, arimo arakaraba amazi atamenyereye gukaraba. Murabizi abo mu cyaro amazi bajya no ku mugezi utemba bakagenda bakinywera, si byo se? Ibi mwazanye by'ibisimu ngo amazi adatetse ngo sinayanywa, ngo yantera inzoka, ngo yandwaza. Mwabonye iwanyu mukiri mu cyaro mwarwaraga kangahe? Mwagabanyije ubusirimu sha. Umwana wavukiye ibwami akagira icyubahiro cy'ubwami, ariko igihe kimuvanye ubwami kijya kumubika mu cyaro. Umwana aba mu cyaro arihangana. Mwumva amakuru, nubwo yavuye ubwami akajya mu bigeragezo, akajya mu bibazo, akajya mu cyaro, ariko hari ikintu atatakaje. Hari ikintu atagize gute? Ntabwo yatakaje indangagaciro y'ubwami, yasigaye ari umwana w'umwami. Mubwirire umuntu kwegereye ngo ibigeragezo ucamo, ibibazo ucamo, intambara ucamo, ntukemere ko zigukuraho ubukirisitu. Intambara ucamo, ibigeragezo unyuramo, intambara urimo kurwana n'uyu munsi, ntukazemerere yuko zikwambura iki? Ubukirisitu bwawe. Umwana aravuga ngo nzihangana nj'ibijumba ariko ndacyari umwana w'umwana, nzihangana njye mwumbati mubisi ariko ndacyari umwana w'umwana. Nubwo navuga aya maguru ariko ubumuga ntabwo bwamuriyeho kuba umwana w'umwana. Arihangana, yihanganira imibabaro. Birabana igihe kiragera, Dawidi yicaye, ubwami bukumbura ubwami bwene wabo. Ubwami bugira gute? Bukumbura ubundi. Ese isumako murayizi? Isumako ushobora gufata icyuma cya plastique, ifata icyuma kigenzi cyane, siko bigenda. None Dawidi ari mu bwami, ubwami bwe bwari muri we, bwabuze amahoro. Baravuga ngo nta wundi mwana w'umwami waba uri mu karengane, ngo akumva muri wawe umwana w'umwami uri mu karengane ariko atazi uwo ari we. Arabaza ngo mbese nta mwana w'ubwami, nta mwana wa Yonatani waba warashyitse ku icumu? Amen. Reka mbaha amakuru mutazi. Uyu mugoroba ryari? Muze ryari? Uyu mugoroba, uyu mugoroba ubwami bugiye kwibuka abana babo. Narivuze ngo ubwami bugiye kwibuka abana babo. Narivuze ngo ese muri abana b'ubwami? Wasa kuchimba mwenyewe ngo wa Petero, ndo mwana wa Yakobo, ndo mwana wa Yohana, n'umukiruho kwa Yohana, uzakukiruho kwa Yohana. Ariko nimora hindesita tukabura umwana w'ubwami, umwana w'Imana. Umugoroba ubwami bwibutse abana babo. Bwira umuntu kwegereye ngo nimura umwana w'umwami, uyu mugoroba uribukwa. Dawidi yicaye, baramubwira ngo ziba niba ufite amakuru y'ibintu byose bishobora kuba byarabereye kwa Sawuli na Yonatani. Bahamagara Ziba, baramubaza ngo Ziba, ni wowe Ziba? Ati ni njyewe. None nta muntu waba warasigaye mu nzu yo kwa Yonatani
mugirire neza ku bwa se Yonatani. Baravuga ngo numva ko hari amakuru y'agahungu ka Yonatani ariko kamugaye amaguru. Munyumvire nawe, bamubajije ko yamugaye amaguru, bazi nuko bababaza rimwe bagahita basubiza n'ibyo batababaje. Nawe ufite bazi bahora bakuvutanira amakuru, bakwise amazina, barakubesheye, barakuvuze, barakuvuga. Munyumvire, baramubajije ngo hari umwana waba warasigaye mu nzu yo kwa Sawuli, ngo urumva arahari, ngo ariko urumva ngo yamugaye amaguru. Abivuga azi ko navuga ko yamugaye amaguru batari bumugirire impuhwe ngo bamuhamagare, ariko icyo mundira Imana ukuri kose yakwitumira gutanga. Mureka amabwira kandi Imana ishimwe yatuye kure, yatuye hehe? Nta muntu watega indege ngo ajye kuduteranya ku Mana. Nta watega indege. Umuntu ashobora gutega imodoka akava hari Bujumbura akajya i Muyinga atwaye amakuru yo kuguseka. Umuntu ashobora kurira indege akava hano akajya mu Rwanda atwaye amakuru yo kujya kuguseka. Ariko Imana ishimwe yatuye kure, nta kintu umuntu yatega maze kubiteranya nayo. Imana yatuye kure humura, ntabwo ari Imana y'umuntu ngo yumve amabwire ya rubanda. Ntabwo Imana yumva amabwire, ntawayiduteranyaho. Ni yacu, ni umubyeyi wacu, turi abana. Zibakangira kuvuga ngo urumva ngo kamugaye ibirenge, ngo urumva ngo nta nubwo kari hano mu Gisagara, ngo kari iyo ngiyo Girodebari kwa Maciri mwene Abiyeli, iyo ngiyo mu Cyamuzi. Perezida ati iyo ngiyo nari ko ari mu bwatsi bwanjye, ko ari mu bwami bwanjye, ko ari mu gihugu cyanjye, reka numve. Ahita atuma abasirikare bihuse. Bageze Girodebari kwa Maciri mwene Abiyeli, babwira Mefibosheti ngo umwami aradututumye. Mefibosheti karajugumira, karavuga ngo ari Dawidi untumyeho. Dawidi yageraga inzigo na sokuru Sawuli, none ubu ngubu Dawidi arashaka kunyica arandisha umuryango. Kumva imbuto y'urukundo Yonatani yari yabibye, yari yatangiye kumeruka, irangije irakura, igeze mu gihe cyo kwimbura ikabyara. Irameruka. Mungarize ngo ufite imbuto wabibye ku Mana zishobora kumeruka zikakugirira umumaro, zikazagirira n'umumaro abana bawe. Muzi ikibazo abakristo b'uyu munsi mufite. Hari igihe duhagarara hano tukababwira ngo Imana iravuze, genda ukore gutya nanjye mugenzereze gutya. Ukanga gukora ibyo Imana ivuze ngo ni iby'abaprofete, urumva ngo ni iby'abavugishwa, ugashyira muri logike. Imana ntigikorana n'abantu bakoresha logike nyinshi, ikunda abantu biyoroheje. Nimba ushaka gutabarwa, vana ibyo byawe mu mibare wumve ibyo Imana ivuga. Abantu mukakurumva ngo bajya ngo umuprofete ngo yaravangiwe, ibyo yavuze ngo ntabwo byasohoye. Ni wowe wavangiwe. Imana yarakubwiye ngo genda ugenze gutya, wanga kubikora, ushyira mu marojike menshi. Bibutse umugore wari ufise agafu gakeya. Eliya arahagera aramubwira ngo wa mugore we, genda ufate ako gafu usigarane, ugende ugafate ugakore n'umutsima, ubunzanire nirire, nindangiza ndagusabira umugisha. Umuvugishwa w'igisuma gusa. Inzara irangije nsigaranye gakeya ko kwirira n'umwana wanjye tugapfa, none urambwira ngo nkaguhe. Ngo ariko akigenda ngo n'ubundi ako nsigaranye nako kurya ijoro rimwe, kandi inzara iracyakomeje. Aravuga ngo n'ubundi ninkamuha nzapfa, nintakamuha nabwo nzapfa. Aravuga ngo reka mpime amahirwe, nimba ari umuntu w'Imana ko ubutabazi bwanjye buraboneka. Umugore afata agafaranga aragasoma vuba vuba, azanira umuntu w'Imana bya mushuti yawe. Nuko ariko narisigaranye, nuko umwana wanjye iri kubura, ariko reka mpime amahirwe, akamuha arimo kurira. Bibiliya avuga ngo ababibabarira bazingura bagira gute? Aremera bibagafu, arakamiba. Amaze kukamiba, Bibiliya iravuga ngo hari hasigaye imyaka 2 n'inusu, hari hagiyeho umwaka umwe, kandi bagombaga kumara imyaka 3 n'igice mu nzara. Imyaka 2 n'igice yari isigaye, umugore yabaye umukire.
abandi bicwa n'inzara, umupfakazi afite ubugari butajya burangira mu nzu ye. Kubera iki? Yumviye Imana. Abantu benshi cyane bamwe ingaruka z'ibibazo bitarangira guhoramo nuko Imana ivuga n'imwumvire mugashyira mu marojike. Mumbarize ngibyo Imana yakubwiye byose warabyubahirije cyangwa wasizemo logike? Mefibosheti arajugumira, arimo kujugumira bahita bamufata bamuriza imodoka baramuzamukana n'ibwami ngo ajye imbere ya Dawidi. Barahabwa agashakoshi kawe kicarana n'ibwami. Uyu nguyu ni Dawidi, njyewe ni ka Mefibosheti. Hajya Mefibosheti twamusize mu cyamuzo. Ongera umuheke umugarure shani, ni wewe wamujyanye, ni wewe wamujyanye. Dawidi ikintu cya mbere yarabanje aramubwira ngo humura. Gira gute? Gira gute? Mbwira umuntu ko agira umubyeyi ngo humura, ntacyo kibaye, Imana irakwibutse. Humura ntugipfuye, Imana irakwibutse. Humura ntugipfakaye, Imana irakwibutse. Humura ntabwo ugihombye, Imana irakwibutse. Ongera umubwire ngo humura. Ijambo rya kabiri aramubwira ngo Mefibosheti, icara impande zanjye, icya mbere uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Ariko tubwizanye ukuri, hano turi mu gisagara, turi mu gisagara, ntabwo uvuye mu cyamuzo uyu munsi. Wowe hano mu gisagara, ejo mu gitondo umukuru w'igihugu agutumyeho akakubwira ngo ndagushaka, ukumva telefone irahamagaye utazi uwayimuhaye, akakubwira ngo ni njyewe nyir'igihugu, none ndagushaka, ngwino bakuzane ikiriri. Ugenda usezeye muri bati rero musengere menshi, musenga y'uburyo bwose, umutware mukuru aramuze. Sinzi ibyabaye, sinzi wantanze, nimba nagaruka simbizi, ariko musigare ku mavi musengera. Ebaze uvuye hahandi muri ka kazu ukodesha k'agashamburete, nyir'igihugu araguhamagaye ugiye ibwami, wagenda umeze gute? Ndashaka noneho wipime basi, wipime we muri situwasiyo urimo uyu munsi. Noneho ubu bakaguhamagara nyir'igihugu akavuga, ubwo tuvuye ibwami bwo kwa Dawidi kuko bwari bukomeye kurenza ubwami bwo ngaho. Tuvuga ubwami bwaho, baraguhamagariye ngo turagushaka nonaha, bakagutwara. Uvuye muri iyo situwasiyo urimo ukagera ibwami, bagahita bakubwira ngo icara ngaha ntabwo uzahava, uzajya urira ku meza ndiriyeho, n'indya inkoko uzarya inkoko, n'indya ifiriti uzarya ifiriti, niba isupu uzarya isupu, n'indya inyama z'inka uzarya iz'inka, n'indya inyama z'imene nizo uzarya, ariko guma ngaha. Muzi ikintu cyari kibaye, ubwami bwari buhamagaye ubundi bwami, kandi bakazababesha. Umuntu utunze ubwami bw'Imana burakururana n'ubwami bw'ijuru. Iyo ubwami bw'Imana buri muri wowe, Imana irakumenya. Igira gute? Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi muzagira gute? N'inyongera. Kubera icyo cyavuze ngo mubanze mushake amahera, mubanze mushake akazi, mubanze mwubake amazu, mubanze mukore ubukwe. Kandi mbabwire, ibintu by'imishinga yacu dukorera buri munsi ntabwo byabuza Yesu kugaruka. Ubukwe bwawe buzaba ejo, Yesu yagaruka uyu munsi. Kugira ngo ndababeshe, utwite inda nkuru, Lidia yaratinye. Ntabwo bwamubuza kugaruka Yesu. Ejo ubukwe buraye buri bube, uyu munsi yaza gutwara itorero. Ufite randevu yo kujya kubyara ejo, iri joro yaza utarajyayo. Bibiliya ivuga ngo muhore mwiteguye, mucane amatabaza yanyu ahore yaka, kuko mutazi umunsi. Umuhungu abyuka mu gitondo nta gitekerezo cyo gutabarwa afite, ariko ubwami bwari bwamutekereje. Umva amakuru meza,
nta bimenyetso Yesu arakora. Come on. Nta bimenyetso bigaragara Yesu agira gute? None hari ikimenyetso Mefibosheti yari afite cy'ubutabazi. Ariko iyo ufite ubwami, umuntu utunze ubwami muri ubutabazi bwe buratungurana. Mbwira umuntu ko agire ngo ugiye gutungurana. Ugiye gutungurana. Ugiye gutungurana. Jambo rya kabiri. Jambo rya kabiri. Bibiliya iravuga ngo umwami aramubwira ngo ntabwo ari ukurira ku meza amwe gusa, ahubwo ibyari ibyawe byose, n'ibyari ibya so Yonatani, n'ibyari ibya sogokuru Sawuli, byose imisozi yose y'inyarurere, amatongo yose bayagusubiza. Amatongo bamubwira kumusubiza ziba niyo yari yaranyaze, yarashyizemo ngo abagaragu 40 aribo bamurimira mu matongo. Aramubwira ngo wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe bose muzajya mumuhingira, kandi nimwimbura muzajya muzana umwimbu wose mujye kumuhereza. Wari uzi ko rimwe na rimwe ushobora kurimo kurira ngo baramberaniye, batwaye amahera yanjye, baraheranye, kumbe Imana irimo iragateza umutego, barimo barakudandariza, barimo barayabyaza umusaruro, bazayagarura bari hari indishyi y'akababaro Imana ikwishyurira. Kandi sengera abantu muri iri teraniro mufise abantu babaheraniye amahera, Imana ibafateho bazagarure, kandi bazayagarure bashizeho indishyi y'akababaro, bashizeho n'inyungu yayo. Guheranira umuntu utunze ubwami bw'Imana uzi uwo muvumo ukomera. Umwana w'umuhungu agarura ibwami, ararya, aranywa, arambara neza, barongera baramurwaza, y'amaguru barayavura barayagorora, Mefibosheti aba muzima. Mefibosheti ibyo byari byaranyazwe, barongera bagira gute? Barabimusubiza. Mbwira umuntu ko agira ibyo aho Satani yari yaranyaze. Nari muze ko ibyo Satani yari yaranyaze, uyu mugoroba uje kubisubira. Ese babwira amakosa rero. Ngiye kuguha akakana, ngiye kukakira. Ari ikiganza kirimo kumuha n'icyakira ni ikihe kiri hejuru? Muzi impamvu muhora mu buzima bwo hasi butajya guhinduka? Mwabaye impumyi nimutanga, mwabaye impumyi mushaka guhora mwakira, Mana duhe, Mana mpa, Mana mpa. Mwabaye abantu b'impumyi bahora basabiriza, niyo mpamvu muhora mu buzima bwo hasi butakira. Mbwira umuntu kwegera kuva mu gusabiriza wige gutanga. Ikiganza cyakira iteka ryose gihora hasi. Kubera guhora hasi kwe kandi agakenera amanyuma, bamubwira ngo ni igihumbi, ndashaka igihumbi kugira ngo nguhe umugisha. Igihumbi cyane nsigara nicyo nyine mu mufuka niguhe njyewe, akagumana cya gihumbi. Babaza akabazo gatoya, babaza akabazo. Ninde uzi amakuru ya Isaka, ahantu Isaka yavuye? Isaka kugira ngo urayaza ayo makuru? Isaka kugira ngo ntayiza ayo makuru. Umunsi Aburahamu yari agize imyaka 99, Sara umugore we yari agize imyaka 90. Mukecuru ingo hano, ingo hano. Uyu mukecuru y'unguyu ingo hano ma ndawicaje wowe ndakwirukanye. Itabarwe mu izina rya Yesu. Amen. Mwana ma murana kibazo ugiye gutabarwa n'icyo gitoro Imana ikuzanye hano. Sibyo? Ugiye gutabarwa humura. Isi imyaka ingana 70. Uyu mukecuru yabyara, ejo mumubonye aje afite inda ameze ukungu, mwese nimavuze n'ubu. Noneho Sara yaramurutaga, yari afite imyaka 90. Ufashe 70 afite ukongeraho 70. Umunsi abavugishwa bageze kwa Aburahamu, Aburahamu ababonye barenga, arababwira ngo mwirengane, nababonye nk'umugisha. None igisubizo nkeneye kiri muri mwebwe. Ahita ahamagara abagaragu be, arababwira ngo mugende mufate inka muyibage dutekera abantu 2 bari bafite inda yo kurya inka bakayibana.
Aburahamu yari yoroye impene, yari yoroye intama, yari yoroye udukwavu, yari yoroye n'inkoko. Iyo babagiraga kwago bari kurya bagahaga, iyo babagira inkoko bari guhaga. Ariko kuko yashakaga umugisha uremereye, yaragiye afata igitungwa kiremereye kinini, aravuga ngo no, mu mahera mfise mu mufuko harimo 10,000, harimo 5,000, harimo 10,000, harimo 500, harimo 100. Ariko kuko cyaka umugisha uremereye ku Mana, ndakura n'inote nini muri zose mbariyo n'Imana. None umva amakosa dukora. Twebwe Imana turayibeshya ku Mana ngo ushoboye byose wabinkorera, ikagupimira kuri kakandi kanini usigaranye kimwe ibona ureme ufite cy'agaciro, ikagupimira ko byagukimbe gira gute, warangiza ukakigumana ukavuga ngo nendaga kuguha byinshi birenze ibyo ngibyo, none akanote ka 10,000 kawe urakagumanye wanze kukama, none urimo uransaba miliyoni. Wanyimye 10,000 urimo uransaba miliyoni. Se murimo muranyuma? Amen. Aha, Sara waracha mu gitondo babona Sara ameze uko. Kandi abagabo barahamwe bamaze kurya ngo bararyohera zisi umugabo, watubagiye inka ko yari afite impene n'intama, iyo tubagiye impene nitwari burya tugahaga. Baravuga ngo mbese ni iki kintu gikenewe hano kwa Aburahamu? Umva, iyo wanejeje Imana ugakora mu mutima wayo, Imana ireba ikintu ukeneye, kimukennye, kimwe cyananiranye, ikaba ari kiheraho. Ngo baravuga ngo hano muri uru rugo nta mwana bagira. Babaza Aburahamu ngo umugore wawe Sara ari he? Aravuga ngo ari iyo mu gikoni. Baramubwira ngo umwaka utaha n'iki gihe tuzagaruka hano, Sara umugore wawe azaba akikiye umwana w'umuhungu. Sara wacu ahangaha aho yarari aravuga ngo ariko ba bagabo bamaze kurya inka yanjye n'abashinyaguzi, baje kukinyaguza, bamaze guhaga inka yanjye none batangiye gushinyagura. Imyaka 99 narangije kujya muri periyode, ni mu myaka 45 none nikubye kabiri. Aba baravuga ngo nzabyara bimeze gute byakiye. Avuga ngo ba bagabo kurya n'abashinyaguzi. Sara baratwenga, baramubaza ngo Sara asenze iki? Sara ntabwo mwenze. Baramubwira ngo watwenze, ariko intwengo watwenze nizo gupinga, ariko umwaka utaha n'iki gihe uzongera utwenga izindi ntwengo z'ibyishimo. Sara umunsi yateruye Isaka, Bibiliya ivuga ngo Sara aratwenga, aravuga ngo Uhoraho arantwengeje, n'abantu bose bazabyumva bazatwengana nanjye.